O deste xogo é que... É que non ten... Este xogo non ten puto sentido. É dicir... Non é normal que un xogo falle tanto. É dicir, non é normal. É dicir... Ou teño algo eu no OBS, ou a min que mo expliquen, porque non... Porque iso, non ten sentido ningún. A ver, pero non me estás mirando, que estou a 2 metros tuyo. Joder. É que quedei estuneado aí, xa non podía facer nada. É que este xogo pode comigo, pode que a miña paciencia. Non sei se... Algo... Do... Do OBS, que nunca vai acontecer antes. Se é algo directamente do xogo que está mal optimizado. Porque antes, mira, que ainda tiña... Ai, joder. Ainda tiña aberto o Firefox cas 2000 pestañas que teño eu e todo iso. Pero agora nada, é dicir, teño todo pechado. O único que teño aberto agora mesmo é o xogo e o OBS. Como ya fixen. Eu penso que é cousa do xogo. Que ten que ser cousa do xogo, porque non... Carallo... Hostia! Non me lembraba de ti. Au. É que senón non ten sentido ningún. Este de aquí non me dará flechas. Porque estaría moi ben iso. Porque mira que te veneu aquí xogos, joder, máis novos que podían existir máis, etcétera, etcétera. Ningún problema nunca. Este, por algún motivo, que diste, bueno, mellor cando o xogo, sabes, ten moita carga gráfica ou que sexa, e moitas chispas, nada, dicir... Vale. Aí. Había un xeito de facer xilo, pero non me lembro como era.
Vámonos de aí, ainda me van ver os outros. E aliamos. Buen hombre. Buen hombre. Joder. Que me gustó vencer o parvo este. Este xogo dos chinos. Hostias, Fred, macho. Ese chiste... Uf, Ben delito. Au. Pues ni tan mal, ¿no? Buas, pues que es. Pero que hoy... distribuidora. Aquí fixo software Team Ninja. Que tamén penso que é japonesa, realmente. Penso. Vale. E agora para desmontar o chiste malo. O chiste malo desmontas eso. E como carallo? Despois terei que estar atento para dar a volta por aí e poder collelo. Hostias. Maravilla. A ver, pero queres deixar de dar voltas? Joder, pesadelo de fulano. Joder. Non vou facer ningún comentario respecto disso. Vale. Por aquí é por onde está. Hombre. Ui. Non quería facer isto. Tacata. Quero supoñer que non me saltei ninguna. Por aquí debe haber... Vale, efectivamente.
Aquí dentro hay... Unha merda desas de... Pois este que somos alto. De vencer a un comandante ou como queiras chamalo. A ti. Aí o temos. Vale. Pero. Joder. Voy a meter mochazo a este. Ay, no me quedan flechas, me cago en Dios. A ver. ¿Podré vencerlo con esto? Pero déjame atacar. No, no me vale. Que se morro. Voy a perder un montón de merdiñas de esas. No me apetece realmente. Pero se non, teño que dar unha volta que nin Dios para voltar aquí despois. Me cago en Dios, matoume este xa. Bueno, pois xa non cheguei a él. Uf. Pois non morras, isto estaría ben. Non teño suficiente para subir un nivel, non? No. Bueno, pois a ver se agora son quen. Onde caraño foi este? Este está vivo? If we use this, it seems we could turn the tides in our favor. My body is at its limit. My body's ready. A ti.
A ti. If we use this, it seems we could turn the tide. Ahí. A lo mejor tendría que dispararle... No sé. Fora. Tiki 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 tiki. Me cago en Dios. No quería usar eso ahí. No quería usar esto aquí porque malgastalo. Pero bueno, ahora se está feito. Vale. Claro, agora está aquí o puto gordo este. Me cago en Dios que pensé que o noqueara. Esa me jodeu toda la merda das pocións. Maravilla. Maravilla. A ver, por aquí había un fulano. Si estos son de nivel 8. Non sei que me dá a miña nariz que o mellor non debería estar eu por aquí. Daba a min unha... como unha lixeira sospeita. É que eu penso que isto non é para agora, isto é para despois. Sospeito eu. Vale, este foi o fillo de puta que me...
No, 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 no. Os dous sí que no, 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 no. Hostia, que pensé que no podía salir. Ah, que no me quedan potis. Maravilla. Volvimos a perder 30.000 almas. Cocal. O que vou facer é, cando chegue aí, en vez de ir contra eses, vou ir para baixo directamente. Para ti. Para ti. Bueno, bueno, bueno. Vale. Voy a beber, porque al final... Bueno, no sé para qué os sigo intentando, pero bueno. Tenía que ter aproveitado aí para poder curarme, non o fixen. E o carallo é que agora xa vou caralá con dous estus menos por andar a pintar o parvo. Bora. A veces subo ben, ás veces custame a vida. Non entendo nada.
Paso. ¿En serio? ¿A merda estaba aquí? ¿En serio? Es decir, ¿en serio? I just slipped up, that's all. You can run your mouth once you're strong enough to slip up and still win. Vamos a intentar recuperar por lo menos un poco, ¿no? A ver. Uy. Vale. Vale. Jejeje, vente. Fillo de puta. Vamos a intentarlo de nuevo. Au. Carajo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hago la tortuga ninja o qué? Vaya, que me está pegando. Oh, cabrón, este ahora así de repente. Se ha ido de nada.
E xa non teño para os outros dous. Pa ti. Vale. Jeje. Vente, tonto. Cabrón. Pero ¿por qué non son? Tomar polo cu. Pero, dalle, pero... ¡Ah! Chulo endocrino. Non podo subir de nivel. No. No, bueno. Xa está. E agora, por aquí, que hai? Imagino co mesmo que... polo outro lado, non? ¡Hostias! No, no. Dame a min que por aquí todavía non é. Veña, guapos, vémonos despois. Ui, por aquí, arriba. Parece moi ver algo, pero non. No, 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 no. Despois veño onda vos. Veña, falamos. Bico e aperta. Cabrón, unha cousa que me creza xa e... rebento uns cantos que están un pouco por riba do meu nivel. E outra cousa xa é vencer o puto tigre que me leva... que me dobla os niveis. Señor gordo, a dormir. Tiqui, 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 tiqui. Hostias, non collen isto todavía. Pues nada, collámoslo ahora.
Tucu, tucu, tu. Joder. Ás veces chego ben, outras veces non chego. Ai. Besta de repetición. Eu bestas non uso. Son moi coñazo. Vale. Por aquí arriba. Un cofre. Okay, I get it already. Going back on my own. I've had enough trouble from you for one day, Bofu. Cha. 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 Zing. Por ahí imagino que no hay nada. Por aquí, ¿qué más hay? ¿Ese o tigre que chimpei antes? Ah, no. Ese tigre este de ahí arriba. Nivel 13, vale. Es decir, que este sae... O sea, sería siguiente zona. Nivel 20. Cabrón. Espera, no. Por pelear contra dos a vez. Al final, mira. Vas, pusquis. Me cago en Dios. Vale, ¿dónde está otro parvo invasor? Invasor. Hostias. Este fue el que me mató. ¿El invasor?
Verdad. Ahí está. Nunca entenderé por qué. Vamos a ir de ahí porque si no va a meter a otro. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Uy. Por que ás veces non teño para facer as artes marciais esas tonchuas? Hostia. Uy, uy. Hostia. Au. Tiki, 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 tiki. Non había arriba un fulano o que lle metí un mochazo. Ah, está aquí. A ver. ¿Dónde están esos fillos de puta? ¿Son estos? No. É que non sei se lle din ou non lle din. Imagino que non, porque non me chegaron almas ni me chegou nada. Así que ahora onde baixo non podo chegar. Momento. Hostia. Ah, maravilla. Ai, defender moi ben Shishui. Non sei do que carallo falas. Quen é Shishui? Shishui é o que acabo de matar? O que me invadiu? Vale, este es nivel 20, ¿no? Suame que sí. ¿Quieres nivel 20? Sí. Así que nada, este fuera.
Isto durou pouco. Bueno, Javi. A ver, este nivel 15, así que en principio debería ser un chisco máis tarde. O sea, que en principio agora que teño que facer é ir caralo, simplemente. Matar este parvo de aquí. No me jodas. Estamos morrendo fortemente. Esa me petou o directo unha vez. Estamos morrendo fortemente. Joder. Vale, vamos a matar a ese de ahí. Vale, este nivel 8, en principio este debería poder matarlo. Vale. Uy. Fuera. Al final vamos a enfadar, A ver. Era... por aquí. Creo. Que non se mira un carallo. Chisco máis que arriba. A ver, dice por tanto a cabeza. Aí. Ah, que non morreu. Ahora. ¡Hostias! Teóricamente dende aquí debería poder ver onde están as armas, ¿no? Que están aquí. Aquí. Non sei se fixen algo ou non fixen nada. Pero por aquí abaixo había un fulano. Onde está? Chiño. Chama che paro que lanzados. E bueno, aquí xa piques de rematar o Rise of the Tomb Raider. O Rise é o primeiro, non? Ah, mira, estes fillos de puta.
Ahí está. Verdad. Vale. A mí la nueva trilogía gustarme bastante, realmente. Non sabería se decir... Porque fai tempo que xoguei. Se me gustou máis o primeiro ou o segundo. Pero sí que foron xogos que me gustaron bastante. A ver ahora que ten que ver o outro. Dende aquí chego ata aí. Debería, ¿no? O mellor está plantexado, claro, para que chimpe dende aquí arriba. Para ti. ¿Podré reventar desde aquí a...? Creo que me acabé de chamar... Cousas feas. O sea, penso que non lle gustou que te atacara a distancia. Non sei que me dá a min no nariz. Dende aquí non os miro. Bueno, pues haberá que subir. Saber hacer a outro fulano cando lle apeteza. Pa ti. Fora. Non me gusta que haya tantas merdas aí dentro. Bueno, vamos a falarlo. Ta, ta, ta. Bueno, hombre, ahí vengo outro. Ahora.
Hostia, que Link nivel 22, estaba flipando. Fora. Qué susto me acabas de meter, cabrón. Debería estar arriba simplemente sin ningún corredor que me toque los fociños, ¿no? Aquí. Ok, Freddy, gracias por pasarte, meu. ¿Dame para subir un nivel? Sí. Vale. Joder. Vale, vamos a vencer a un mono este. Monito. Muy cerro, ninja. Cuyo faltó. ¿Por qué carajo estaba un mono guardando? Era esta, ¿no? Es bastante más pesada. Y que todas estas son bastante más pesadas. Ahora se me pongo esto. O sea, después no me puedo mover. Esto sí que puedo poner. Bueno, seguimos en 50. Estamos ahí susto no límite. Ya no te puedo trolear tanto canción de aplausos otra vez. Agradecese. Da que bueno, iso dilo ahora. Dentro de un ratillo falamos. No, o resto todo igual. Vale. ¿En serio? Bueno, por sorte matoume que estaba iso miña, decir. Oh shit. Here we go again.
Xa está. Tanta cousa, tanta cousa. Copa da cordialidade. Non sei que me dá que se me chimpe por aí, morro. A ver. Por certo, Puskis, miraches que... Gabri tivo que voltar. Que está lesionado. Hijo de puta. Por aquí no me... Es por aquí. Vale. Mira, mato a cabeza. Paga. ¿Quieres otra? Paga. Vale. Se chimpo para coller iso. Despois vou ter que voltar a subir. Este quedou aquí medio bugueado. Esto non podo. Por aquí debería haber otro, ¿no? Soy un A. Isto é para baixar. Aí onde está o inimigo final. Aquí dentro que hai. Aquí dentro vão me dar... Sorprendente. Nivel 20. Bueno, hombre.
Hostia, que morro. No. Joder, que sautiña este, ¿eh? No, joder. Porque non lle din. Hostias. Cando puiden matar non lle din. Ah, qué rabia. Non. Porque como me queda aí vai me mirar outro. Vale. Que pasa que xa gastei. Xa gastei o que non tiña que gastar. Pa ti. Fora. Vale. Seguinte. Ah, que non me quedan... Bueno, no. Unha normal debería chegar. Vale. Vale, feito. No, por aquí non podo sair. Que agora que sí me tiñades que aplaudir, nada. Todos calados. Anda de cabróns. Graciñas, graciñas. Non se merecen. Que pasa que non entendo. Porque...
Es decir, estou como nun nivel moi baixo para estar aquí. Ah, o mellor teño que voltar onde están os tigres e todo iso. Debe ser iso, sí. Espera. Vale. Por aquí hay un mago. Ahí está. Vale. A cona, que non morreu. Pillo de puta. Iso, para atacar. Subimos de nivel. Vamos a subir un chisco a vida. Vale. Hombre, lo que faltaba. ¿Será que busqué ese gafe? Porque mira ahora cómo estoy jugando, Esto hay que... Hay que debatirlo o algo, porque... Vale, por ahí... por donde está o tigre, todo aquí. Vale. Tacata. Daráme para... No.
Tacata. Vale. Por aquí no hay nada. Qué raro todo. Qué raro que me hagan vida aquí para nada, ¿no? Bueno, no sé. ¿Puedo meter yo o tigre? A tomar por loco tigre. A ver. Maravilla. Vale. Ah, con asao, Kojin. Por aquí abaixo había cousas. Había cousas que tamén collín. Entón, fáltame. Fáltame unha unha bandeira que non sei onde está. Vale. Supoño que por aí. A ver. Tiki, 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 tiki. Por que hai un de nivel 8 guardando unha zona onde hai de maior nivel? Pregunto meu. Vale, se paro vai para ali. Onde está o tocho? Non me perseguiu o tocho, non? E isto... non me dá para virar máis. Onde se meteu?
sabía eu. Estaba convencido, en plan de, estou seguro de que o becho está aí, pero a distancia de busado non me está permitindo velo. Ah, iso para romper. Bueno, parece que o pasa ben. A ver, por aquí había un bruxo. Pues mirei eu antes. ¿Dónde carajo está? Ah, está ahí. Fora. Con iso podías ventilar os grandes se estiveran aí. Sí, pero que fan directamente non de busarmos e listo. Non máis pabilados estos. Vale, isto. Xa dicía eu que non me tiña sentido que non me tiña sentido que iso fora para nada. Subimos de nivel. Que realmente podría aguantar e irse en subir o nivel, pero bueno. Agora a pregunta é, irei cara lá a pol... No, vamos a intentar... Que me siguen faltando un carallo dun... Sigue faltando... Unha bandeira, pero bueno. Merda. Uy. Ante a miña dúbida de terei que ir ata lá para... Sí, teño que ir ata lá. Para que... Básicamente para que non fagan iso que están facendo. A ver. Se aproveito, xa me curo. Que total, o único que vencín foi o tipiño este de aquí.
Peña. Ah, pues non está tan longe tampouco. Non sei por que tiña na cabeza que estaba moito máis longe. Pa ti. Pa ti. Pa ti. No. Pues realmente foi bastante sincero, ¿no? Pa ti. Bastante fácil. Agora comeza o combate final. Non hai un xefe en Sekiro que é así? Bueno, hombre. Hostias. ¿Vou pelear contra Lubu? Ey. Joder. Me cago en Dios. Vale. Pasei de estar o caballo de Lubu era de Pasei de estar 4 niveis por enriba del a ter que pelear agora un nivel por baixo, porque non sei onde carallo está a bandeira que me falta. Au. Au.
Joder. Ah, que xa non teño máis. Pensei que xa estaba stuneado. Onde carallo estará a bandeira que me falta? Au. Joder. Comezamos ben. Teño que coller Geoparry. Se non lle collo parry, non facemos nada. Tamén che digo, podíamos coller as balistas dende arriba e reventalo, pero bueno. Non están preparados para ter esta conversa. Joder. A cousa é que todavía non fun quen sequera de facerlle dano. Ao final ter que ir a buscar a outra merda de bandeirola simplemente para estar ao seu mesmo nivel.
Revéntame. Bueno, vamos tentar un par de veces máis. E xa o deixamos por aquí, que xa levo 2 horiñas. Que pasa que mañá cando comece vou estar frío. Vou a pasar maño todo directo tentando facer isto. Au. Pensei que iba a chimpar. Un intento máis e xa o deixamos por hoxe. Que carallo estará o bandeirín que me falta? Joder. Mortal Kombat. Tiri, tiri, tiri. Veña, último intento. Este sí que é o último. Este non é o último, este é o derradeiro, xa.
Pensei que se mataras a Blue. Que va. Está barrendo chanca a miña cara. De momento, au. O único que consigo é quítalo do cabalo. Bueno, polo menos. Polo menos se lle din unha. Este combate vai ser... Este combate vai ser... Vai ser. Porque xa gasto todo o comezo do combate, é dicir, non lle saquei todavía a metade, xa non teño vida, non teño nada. Pero bueno, iso. Vámonos deixar por hoxe. Vou mirar se a quen facerlle unha raid. Aquí, emitindo. Ah, pois mira. Está Fran, ca policía da lingua. Non lo verá tubei, así que vamos facerlle unha raid a eles. E pola nosa conta mañá, mércores, continuamos ás 10 con Bulón. En principio non hai nada máis, así que xa sabedes. Mañá ás 10 continuamos aquí, a ver se somos quen de reventar a Lubu. E agora deixo vos con Fran. Así que iso, deixo vos con el.
esas a veces. Sede felices, portadevos ben, e esas cousas que se din. Leica.